Iki cyumweru muri bungabunga ubuzima itariki ya mbere y'ukwezi kwa 12 ni umunsi wahariwe kurwanya sida ku isi, kandi inzobere zivuga ko ubusumbane mu buvuzi bw'indwara bukiriho. Dr. Boris Chunga, umuganga w'umunyakameroni, aradusangiza bumwe mu bumenye mu kurwanya indwara ya sida mu bana. Byongeye kandi Deborah Samuel, impinduka mu kurwanya virusi itera sida, arazamura ijwi rye mu rwego rwo kongerera abandi ubushobozi no kuzana impinduka. Nibyo tubafitiye mu kiganiro bungabunga ubuzima. Ndabaramukije Eugenia Mukankusi, mbahaye ikaze mu kiganiro bungabunga ubuzima. Nyuma y'imyaka 40 hagaragaye ubwandu bwa mbere bwa virusi itera sida, urugamba mu kurwanya iyi ndwara ruracyakomeje. Kugeza ubu abantu bagera kuri miliyoni 40 mu isi batakaje ubuzima bazize iyi ndwara, nk'uko bitangazwa n'ishami rya ONU ryita ku buzima. Umunsi mpuzamahanga ngarukamwaka wo kurwanya sida wizihizwa buri tariki ya mbere y'ukwezi kwa 12, uyu mwaka wibanze ku busumbane. Nk'uko bitangazwa n'ishami rya ONU rishinzwe kurwanya sida, ubusumbane burimo gusubiza inyuma ibyari byaragezweho mu rugamba rwo kurandura sida, kandi buracyagaragara muri nyinshi muri za serivisi z'ibanze nko gupima, ubuvuzi n'itangwa ry'udukingirizo, kimwe n'ibikoresho by'ikoranabuhanga rigezweho. Byongeye kandi 1/3 cy'abantu babarizwa mu byiciro birimo byago byo kwandura nibo bonyine babasha kugerwaho na gahunda z'ubwirinzi mu buryo buhoraho. Abo barimo ababarizwa mu cyiciro cy'igitsina bo ubwabo batiyumvamo, ndetse n'abakoresha ibiyobyabwenge. Muri Afurika, abagore bakiri bato n'abangavu nibo bakomeje kwibasirwa cyane na virusi itera sida kurusha ibindi byiciro. Hari byinshi bimaze kugerwaho mu kugabanya umubare w'abana bavuka bafite virusi itera sida. Gusa abakurikiranira ibintu hafi bavuga ko hari byinshi bigikeneye gukorwa mu bijyanye n'inkunga zikenewe mu buvuzi bw'abana, kugira ngo bakomeze kubona ubuvuzi buboneye bakeneye mu rwego rwo kubarinda kwandura ndetse no kubavura. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima rivuga ko abantu bagera kuri miliyoni 38 ku isi babanaga na virusi itera sida mu mpera z'umwaka wa 2021. Impuguke zivuga ko imiti igabanya ubukana inafasha mu kugabanya ikwirakwira rya sida, gusa abarwayi bamwe ntibafata imiti uko bikwiye. ARV ni ubuzima bwose. Ugomba gufata imiti buri munsi, ugomba kubyubahiriza, ugomba gufatira imiti igihe kimwe buri munsi, ndetse hari ubwo kuri bamwe mu barwayi imibiri yabo irambirwa imiti, ahari naho ugasanga bahura n'ihezwa kenshi rishingiye kuri virusi itera sida. Uko imyaka yagiye ishira, iterambere mu buvuzi ryatumye abantu bagira amahitamo menshi ku bijyanye n'ubwirinzi n'ubuvuzi, ayo arimo n'umuti uterwa mu rushinge rw'igihe kirekire wa capotegravir ukoreshwa mu kwirinda no kuvura virusi itera sida. Abakurikiranira ibintu hafi bavuga ko uyu muti unyuzwa mu rushinge uzafasha mu kubahiriza gahunda yo gufata imiti kuko woroshye gukoresha. Since I'm on prep using the pills, like I feel so happy that right now I'm going to. Ubu nkoresha ibinini, ariko ndishimye ko kuva ubu ngiye guhindura nkaja nkoresha umuti utegwa mu rushinge. Ni ikintu ciza cyane kubera ko gukoresha ibinini bisaba kuja wibuka igihe cyo kubifata. Nkanje ukora mu ivuriro ry'impirimbanyi, rimwe na rimwe ngera mu rugo bwije cyane, kandi ngomba n'ubundi kunywa ico kinini hamwe n'urushinge. Rero ni ikintu nzoba nzi ko kiri mu mubiri wanje, ikintu ngenda naho ngiye kuruta kugendana mu mutwe wanje ko ngomba gufata ikinini. Ndishimye cyane gose. Mu gihe iterambere mu buvuzi ryarushijeho kuvugurura imibereho y'ababana na virusi itera sida, ishami rya ONU ryita ku buzima rivuga ko abantu barenga miliyoni 18 hirya no hino ku isi bafata imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida, ariko kandi hafi umubare ujya kungana n'uwo n'uw'ababana n'ubwandu batabasha kugirwaho n'ubuvuzi. Muganga Boris Chunga ni umuyobozi wungirije ushinzwe igenzura ry'ubuvuzi rusange mu muryango Elizabeth Grasser Pediatric AIDS Foundation wo muri Amerika. Aragaruka ku nzitizi n'amahirwe mu rugamba rwo kurwanya sida mu bana. We are making a lot of progress, especially with strategies like
mother babies cohort. Turimo gutera imbere cyane by'umwihariko mu bijyanye n'ingamba nko gukumira ubwandu buva ku mubyeyi bujya ku mwana. Rero igihe cyose umugore abana na virusi itera sida twite, turamukurikirana tukanakurikirana abana mu gihe hari abo yabyaye, tugakora ibishoboka ku buryo umwana atandura. No mu gihe umwana yanduye, dukora uko dushoboye tukamushyira ku miti tukanamukurikirana. Kandi ubu twanashyizeho gahunda ihuza ubuvuzi bw'abana mu bijyanye na virusi itera sida, ituma abana bose bari muri iyo gahunda babona imiti igezweho. Tumaze gutera imbere cyane by'umwihariko muri Afurika, aho byari bikenewe cyane, kandi navuga ko hakiri byinshi byo gukora cyane cyane ku itsinda ry'ingimbi n'abangavu. Ugomba gukora ibishoboka ku buryo ingimbi n'abangavu bazi uko bahagaze, bakumva neza impamvu tugomba kubakurikirana ubuzima bwabo bwose. Ikindi, haba ku bakuze, ku bana n'ingimbi n'abangavu, dufite ibi bibazo by'ubwandu bwigomeka ku miti turimo kugerageza gukemura. Umuryango EGPAF urimo gufatikanya n'ibindi bigo binyuze muri gahunda ya New Horizon Collaborative mu gukora ibishoboka ngo abana n'ingimbi n'abangavu bagerweho n'ikiragano cya 2 n'icya 3 cy'imiti igabanya ubukana mu gukumira ko habaho ukwigomeka ku miti ku bwandu. Intego y'ibanze mu myaka 3 kugera kuri nishize yari ugukora ibishoboka ikiguzi gisabwa ukoresha umuti ntikigume kuba inzitizi yo kuba umugore cyangwa umwana yahabwa umuti. Kandi zimwe muri gahunda zacu ikiyongera ku kuba twaravanyeho burundu icyo kiguzi, ubu tunafasha mu bindi bintu by'inyongera nko kubaha ibiribwa, kubera ko hari ubwo abantu bataza kwa muganga bitewe n'uko nta byo kurya bafite. Dufite icyo twita gahunda yubakiye ku murwayi. Umurwayi si umurwayi wa virusi itera sida, ni abantu kandi tugomba kubitaho mu buryo bwuzuye. Virusi itera sida ihangayikishije ku ruhe rwego muri iyi minsi. Utekereza iki ku kwipimisha sida mbere yo gutangira umubano mushya? Ibi ni bimwe mu bitekerezo by'abatuye Ijwi muri Nigeria kuri iyi ngingo. Icyo navuga kuri virusi itera sida njye ubwanjye ndabiziriho, ariko ubukangurambaga ntibukiri hejuru nk'uko byari mbere. Kwisuzumisha kuri njye birumvikana mbere yo gushyingirwa, ngomba kwisuzumisha, rero ni ikintu niyemeje. Ukuri nuko bibagirira umumaro mwebwe mwembi ndetse bigafasha n'abana muzibaruka. I don't consider it any different from hepatitis, diabetes, or blood pressure. Their illness, it's an illness. Mbona nta bitaniye n'indwara y'umwijima, hepatite, diabete, umuvuduko ukabije w'amaraso, indwara zidakira. Sida ni indwara yandura nk'uko imibu ikwirakwiza malariya. Nkaba nzi ko ishobora kwirindwa. Kandi nahoze mbyibazaho kuri virusi itera sida. Ntabwo bakivugaho cyane nk'uko byahoze. Ariko nibwira ko iki ari ikiganiro kidakwiye guhagarara kugeza igihe nayo izarangirira. Abantu baracyandura, abantu baracyapfa. Ikibabaje, abantu baracyicwa na sida bitagakwiye kuba bikiruko. Ariko nubwo virusi itera sida impangayikishije cyane, ntabwo ubwayo impangayikishije nk'uko mpangayikishijwe no kuba amakuru ajyanye nayo atagitangazwa uko byakabaye bikorwa. Kwipimisha ntibikwiye kugira uwo bizanira ihezwa. Ubwabyo bigaragaza kuba umunyakuri. Looking at the situation in Nigeria, you tend to think. Urebye uko ibintu byifashe muri Nigeria, watekereza ko virusi itera sida itagihari kubera ko ibyo turimo kunyuramo bisa nkaho hari ahantu yaciriwe inyuma, iyo ariko nyamara irahari. Nibyo hari imiti igabanya ubukana, ariko kandi ukomeza kubana nayo. Ubwandu bugabanuka ku kigero runaka, ntibushiraho burundu, rero urakomeza ukabana nayo. Sexual promiscuity is on the rise. Nzi ko imiti ica virusi intege hanyuma ukagumana ingufu mu mubiri. Rero ibyo bivuze ko virusi itera sida iba igihari, gusa bitandukanye no mu bihe byahise aho twabonaga abantu bagenda bananuka. Iyi ni imiti bafata ikagabanya ubukana bwa virusi, ariko ntiyirandura. Ubusambanyi burimo kwiyongera, buriyongera rwose. Icyambere hari ukuba nta bukangurambaga buriho ku buryo abantu bamenya ngo nibyo indwara iriho, ariko hari n'abandi bavuga ngo nasambana ntasambana, niba ndi uwo gupfa nzapfa. Hari ibihe bikenewe ko wipimisha virusi itera sida. Aha hari zimwe mu nama ugirwa n'abaganga.
ni ingenzi kwipimisha virusi itera sida nyuma y'icyemezo cya gushyira mu kaga, nko gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye, igihe wakoresheje agakingirizo kagacika, mu gihe wakoresheje urushinge rumwe n'abandi bantu, cyangwa ukaba wageze aho uhurira n'igikoresho cyifashishwa mu gutera imiti mu mutsi cyanduye, mu gihe umaze igihe ufitanye umubano mwiza n'uwo mukundana ugashaka guhagarika gukoresha udukingirizo, banza mbere na mbere wipimishe, cyo kimwe no mu gihe uteganya gutwita, birumvikana no mu gihe muganga abigusabye. Ibi biba kenshi ku bagore batwite cyangwa mbere yo kubagwa. Wakwipimisha kandi mu rwego rwo kureba niba hari aho waba warahuriye na virusi itera sida. Ubwa nyuma wakwipimisha mu rwego rwo kumenya uko ubuzima bwawe buhagaze. Wakwegera muganga wawe niba hari ikibazo ufite cyangwa se wifuza kumenya uko ubuzima bwawe buhagaze ku bijyanye na virusi itera sida. Deborah Samuel ni umurwayi wa sida, akaba n'impirimbanyi, yifashisha ubunararibonye bwe n'ijwi rye mu kuzamura ubukangurambaga kuri virusi itera sida, ndetse afasha abo iyi ndwara yagizeho ingaruka. Aradusangiza inkuru ye ijyanye n'inzitizi ahura nazo ndetse n'icyizere afite. So age is a barrier when it comes to access. A judgmental attitude is also a barrier when it comes to access. Stigma and discrimination is also a barrier when it comes to. Reka tuvuge ko mu gihe ugiye kwipimisha, hanyuma mu ihema urimo wipimisha virusi itera sida, ukaza gutungurwa no kubona umubare muto w'abandi bantu baje kwipimisha. Ariko kandi reka tuvuge wenda ko urwaye umwijima wo mu bwoko bwa hepatite, urwaye diabete cyangwa indwara yandurira mu mibonano mpuzabitsina, mu gihe ugiye kwipimisha ukahasanga abantu benshi. Aha hazabaho kwitinya. Abantu ntibaba yewe bashaka no kujya kwipimisha kubera uburyo indwara ubwayo yanduramo. Kandi rimwe na rimwe mu gihe usabye akazi ukaza kukajyamo, ntibakubwira niba bafata ibizamini by'ubuzima, bafata impagararizi z'amaraso yawe utanabizi. Hanyuma iyo bamenye uko ubuzima bwawe buhagaze barakwirukana. Rero nabyo biri mu bigize ihezwa. Kandi hari itegeko ribuza ibi byose. Umuryango byirukanye abakozi babyo cyangwa byanze abakozi bishingiye kuko ubuzima bwabo buhagaze mu bijyanye na virusi itera sida. Ariko kubera ko nta bumenyi abantu benshi bafite ku bijyanye n'itegeko, birazitira benshi kubona amahirwe y'imirimo. Gusa kuba hari itegeko bivuze ko mu gihe uryitabaje wabona ubutabera. Mbona bigoranye kugenzura ibijyanye n'imiti. Reka ntangirire ku kwisuzumisha. Nk'umuntu w'urubyiruko tuvuge ukora imibonano mpuzabitsina akaba atarageza ku myaka 18 y'amavuko, ntashobora kujya mu ivuriro kwisuzumisha bidatangiwe uburenganzira n'ababyeyi be. Kandi rero uzi umuco wacu, iyo nk'urubyiruko ukora imibonano mpuzabitsina, kuri benshi biragoye rwose kuba wabiganiraho n'ababyeyi bawe. Mu gihe nzi ko nkora imibonano mpuzabitsina kandi wenda nkaba mfite amakuru, nifuza kujya ku ivuriro gushaka iyo serivisi. Nyamara kubera ko hakenewe uruhushya rw'ababyeyi, nzashakira inama mu nshuti zanjye nazo ubwazo zitabifiteho ubumenyi buhagije. Ibyo rero bikarangira urubyiruko ruhawe amakuru y'ibinyoma. Bamwe mu bantu usanga batinya kujya ku ivuriro kubera ko hari umuntu bahazi, wenda nk'umuforomo uhakora bafitanye isano mu muryango, wenda ko ivuriro riri hafi cyane y'aho batuye. Ibyo bikaba byababuza kugerwaho na serivisi zihatangirwa kubera ko basa nk'abiyumva ko nta banga bagirirwa. Naha dusoreje ikiganiro bungabunga ubuzima cya none. Mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ku yandi makuru y'ubuzima, inama za gufasha kumererwa neza n'ibiheruka kuvumburwa mu rwego rw'ubuvuzi, gumana n'Ijwi ry'Amerika ku muyoboro wacu wa internet kuri wa3.radio.com. Wadukurikira no kuri YouTube na Facebook VOA Radio yacu. Naho ubutaha mugubwe neza kandi muharanire ko umunsi wanyu wari wose uba uw'ubuzima buzira umuze.